Ćao svima, dobrodošli novi klip. Danas ćemo igrati Some Science ili pogodi pitanje, odgovori na pitanje kako god hoćete. Imamo 5 minuta i imamo 15 pitanja. Eto, namjestili smo. Sad vidite, moramo namjestiti da 9 plus 7 bude 16. Eto ga. 2 plus 9 da bude 11. Idemo dalje. 3 plus 2 da bude 5. Idemo dalje. 8. Je super, uspjeli smo. Aga, da bude 9, 5, 14. 7. Ne. Aga. Dalje. 4, 6, 1, 0. Ajmo dalje. 9 plus 3, 12. I sad ako vi znate računat, tako ćemo mi ići. Idemo. 3 plus 1, 4. 1, aha. To. Imamo još malo pitanja. Još 2 pitanja, super. Sad. Ne. 1, aha, 17. Ne. Ne, ljudi, izvinjavam se, malo griješim. Idemo dalje. Evo ga, zadnje pitanje, da bude 16 ili 14, da bude, to je ovako. Evo ga, uspjeli smo sva pitanja. To je bilo to za epizodu. Nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, ostavite like, share, komentar i subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!